Niba mutegeru wa TV on tubakwetha ukiwatana na oni na yabran kwerere tukweru ariro budget ekuthomina na trillion yele katanta ithandatu ningo kwerete tuketha twina mutaramu kibiashara yawe Ken Kinoti uraketha ituthomethia budget iri ni atia utonga kana ni atia yukonia weya ya mukenya o kawaida oni na wewe na kinyawe. Karibu sana bwana Ken. Nipoka sana. Na tukweru ariro budget ni thomerwe na 2.6 trillion na oni waithirite budget irane ne pia ithomi ndani ya Kenya. Ni ata budget kana mbia yuni ati kumaanisha kie mukenya wa kawaida. Okay, hiboga sana. Thirikari ikontrola economy na njeri kwira twita fiscal policy na monetary policy. Monetary policy ijera ku control interest rate. Twira tuonena ndi thirikari yauga interest rate ke mukobo ira tukuromba bankine itibatio kuruka CBR rate plus 4%. Enge nandi ni rate of fiscal policy. Fiscal policy ni ura thirikari irisa mbecha na guchi spend. Ojora nandi thirikari rikire kuthithia narua. Kiri budget eje ya 2.62 trillion. Gintu kiria mbithero ngitaga mbere imbechingana ki budget eji first of all tukaris through taxation. Na ningana tukaromba ugategera budget eji 1.7 trillion niyo tuku expect ku raise ya Kenyans kukurukira ushuru taxation no goti but nkurukie billion 500 thirikari cia kwenda kuromba billion 260 au ikoromba kuma local market billion 250 ikoromba kuma ke the international market. Ugategera Janarua currently this financial year thirikari nigo tumira nkurukie billion 100 kurea interest ke malon jara turombete externally na internally. Na ore thirikari nandi kuendelea kuromba no ira cost of financing ika transferred ke mwananchi kawaida. Nande gintu kiria gite gutuma mbigo bwagana ntubakwethera ke statistics ironania ke budget on any financial year ya Kenya nkurukie 33.3%. Chiuraya entubawia bo corruption ungumania na kuiwa kwa mbecha. Ukadhithia masabu kidogo no kuona mbecha ile chiri translate between 900 to 1 trillion 900 billion ke 1 trillion. Kwa na ukeja kwethira batu tukumba gutem corruption na wamba bo mbecha che thirikari mbecha ile turi ithora tukiromba na mukenya wonde akethirwa nago kamata murigo zoro zo kuria interest mbeca tuki chirombaga gintu kingi utegara nandiki budget imbesingana ke budget iji chigweta kira tuita either current expenditure kana development expenditure. Current expenditure kuria mishara kugura roji kuikira ngari maguta nayo ni kuija ne rija approximately trillion 1.3 which is irani almost 50% ya budget yonde. Besirana digweta ke development ni around 640 billion. Nande wekapoa development expenditure ni thero ina gintu kira tuita future payoffs. Kwa tu turijukia mbesiria tuchikerege kwenja dam ke kuthithia barabara ke kuthithia airport ke kweja ni incentive ke export na manufacturing kenda miaka ere ijite 5 ke 10 ichithero ichikuchokia mbesiria niko mbinya kugitaburia tukugitate kuria marandu jari. Is it na kagutumbe kare let's say 600 billion new chethera chiweta ke recurrent expenditure inge chethera chiweta ke development onto it's like development itekwa priority itekwa prioritized kana itekwa ilwere ambere bibi kwa lini ntamechara utinjira yombe ka ke development kwethera mbinyi ngichi kwa channel ni thirikari inya onde ndau na mukenya onde ndau but tutegere ndikuru yetu twina gintu kira twita priorities chi upside down.
nanga kwera ni ntubwai mantu jareja tena gitumi ijo twikara number 1 nanga kwa mungwanano 2013 International Monetary Fund ibadhire research na bauga Kenyan MPs ibobe thobe the highest paid kinde yonde globally ke ulimwengu yonde tonto a Kenyan MP arirwa approximately 1.3 million per month na mantu jangi nande na arafu kwena gintu kira nande theft na pilferage ko okay jira kwe mantu jamu tukumba ko manage ja wage bill public wage bill tutekomba ko manage ko iketo mi kuga fundamentals cha Kenya economic fundamentals it is strong na it is stable na yambaire na policy makers okay ja kudhara policy makers batikuona kintu kiambira mba kuthirwa atikuelewa tonto ugwe ukeja kudhura mubunge otikumba kwera mantu ja ijariko imbi kintu kukina gitumi sheria paga kurukia na budget ira baga approve irege ku favor na kiria kuelewa omba kuthira kwi muntu uri aria wiki ku budget ra 2.6 trillion na atiko menya inyaki akirie we atikomba ku conceptualize mbeche uningana ko kwina mbeche cha thirikari chigwithirwa ikiurira and in the long run kethera tukia the economic is sustainable ilazima tuchinjie ratiri eu kenda twithirwa mbeche ira nyingi cha development ijira to spend ke development na mbeche inkai ke recurrent expenditure na tukera kia budget ni the highest ever ndani ya Kenya 2.62 trillion no kona kachi sustainable in the current economy ra kona economy ra turi ino kona yakambia ito mbekia ku sustain as Kenyans na hivyo economy yetu currently rende ojoro turekire kuwa kwembecha tu kugitabura tu ku expect koromba but na 1.7 now ari cha koromba 500 around 520 billion na ndiko na area 1.7 trillion irikedra kiuma ba kibatu irikedra kiuma kibatu atutegere economic environment ya Kenya mwaka jwa dhira mbechira KRA patagetite ku collect gukurukira mantu jogoti chere 1.4 trillion na kuota chionde cha last financial year iba misre targets chao to some extent by more than 30%. Nande ke kuringana na projections baruga nande itukwenda nande na itukwenda nande kuongera mbechire chiingana 1.7 so simwe ya 1.7 area ipeas yuan mishara yantu baraba andiki kimwaka jo dhiragi financial year target ya 300 billion nandi 400 billion atwambiri au mbese hii chirio toranua ni antu barai baandiki mwaka juu na mwaka ja meri dhira tukuona corporates baba inge ba lay off employees. Okay, latest KCB barugira baka lay off unto 500. Family Bank ni the same. Okay, Bank of Africa ni the same. Okay, nenya Equity ni didetio nande na kwena companies ire ingena chio chireitere operations chia Kenya bekiande gurengi ni onto hostile operating environment nande there antu bara ugoti bwa bagwita benyinya inata to expect yata so no tuende ugoti bomo na inchi broko lakini tubobu kadha bukiongelo onto and let's assume kwe companies bona environment it's tough for us better in another country kanande guruingi guko na diende the environment kanantu bara tax ibakai does it mean that mukenyo kawaida ende kinto kira kurende kitha kikiongelot kenda kidra ke cover up kiantu bara bebelete kana what will happen no regirwe mbere ma minister wa finance Rotich narari kire kuga atongera tax area
Kenyans bakwita baraba kuria. In fact, ora barathirie ke one of the recommendations iria thithitie ni antu barabe therbe ke nini tax incentive na ndi irari mbere ma ngiri 11 na ndi ngiri 13 na ndi ure thirikari na ndi bakathithia tontu ba fail commit target revenue na budget no monkai igite bure na ndi no ira igethithia thirikari kathithia kintu kira beta open market operations open market operations na ndi issue treasury bills na treasury bonds already irandorida Kenya twinario ukombainite ira mbesire thirikari rombete Kenya na iri rombete ome Kenya inkurukie trillion 3.2 eu nio gichunche kia 55 kirigana kia our GDP kana 55% ya GDP na IMF na World Bank ikwithera kwina parameters cia kuthima kuga iranduriria nthiguru ina rio itebati kwithirwa ri nkurukie ya percentage fulani ya GDP ya your national output na nandi ni go close in very fast kwa unandi ura kugakara of course thirikari of course lazima igite bure finance nyamwera budget yao lazima yombe correct na ndiko kukeja gutina probably development partners it will still have to do the same to yes na tukera ki about kwethirende bakiraise around 1.7 billion kuma Kenya na mbibo ne patomba ku realize government ombarenge kuambia itu kurombe ndi kurata romba let's say around 500 billion tongele tu inya 300 billion renge kenda yite konora Kenya twethira itu kuromba no bethira bakiromba nkurukira batagetite kuromba nande kwena gintu kira gitawa midterm debt management strategy era nande era minister target ge parliament akabera hizo marando twenajo hizo tukwenda kuongera na enyo interest ira tukaria ko parliament ni thero ya approve it irandurida mbesire thirikari omba kuromba ke particular financial year nande itiomba kugitabure itiomba kuromba nkurukie ya kiasi ira tonga nande parliament ya approve it ko wende no tuwe nonga bachoka parliament renge baitikanira twethira tukiongela mbia. And then in the recent years budget ya Kenya kaitete kia tayendi 2.62 trillion mwaka wetu teteno edere nyei 3 trillion urona we netumike kukiotumeke edere ita kionto no tuketha tukirwa maira amwe no tu economy tune ko batendi akachietete ita kia itumi nyo mbibio biotoma. Okay, economy ya Kenya ki the recent past to ikura na approximately 5% or between 5 to 6%. Na ohori economy igwita ikura kwena mantu jangi za gwita jekarika. Teu? Population ni enderete ni tete ikigitabure igitaya. Ana baba ingi no bagita skuru kwena free primary education. O antu bare bore bagwita bakiongereka itukwenda gugitabura mantu ja security internal security ko no mongande corona yo igitabura yongere etheri the police force kenda bakinyera there international standards ya one policeman ke antu for 15 nande ko na nandi no tuenderete kuithira tugiaka etheri ja njira etheri ja airport na infrastructure ko budget ikenderia ora mahitaji tonto budget eja informed na needs na mahitaji yajario ko ora economy kwithirwa igwita igi expanda no bu nyomore na ndiro tukuga inekio ira tukuga atiri budget ni expand ni tutekuraga but yatuone development expenditure igi expand tonto ikomba go take care of the increasing population. Yes ko wende no tuwe Kenyans batipatire kwitha bakia ori domtu
kuringana na member ya ka obra budget witia ikona ni economy to no boyo kura no kwethira ndi mwananchi kaenda akirawa ukanomba budget itia no bo country kuendelea economy ke kuendelea kwethira kibuya kana nandi utumba kwira mukenya kanoga tontu mbejire nyingi irita ginan priority nini expenditure utumba kwira mukenya kanoga na cost of electricity thirikari niongere 16% VAT ke nini ke stima utumba kwira mukenya kanoga na kwina the levy rate charge ke maguta 7.2 shillings ke maguta utumba kwira mukenya kanoga tonto bakuithia beauty products kwina 10% excess duty irongererwe utumba kwira mukenya kanoga na nukuona kampuni acio kunja ndama chithamite kwou ureto kintu kiria umba kwira muntu kanoga ijo kuona budget ni kugitabura economy ni kugitabura ni expand na arafu itugitabura gi priority expenditure thirikari ni gwitagi priority areas na mantuza into bimo tukugitabura tukugura na project imo tuku spend gichio chithero chi inflated mungwana no is the SGR yetu turiaka na pa kilometer imwe turiaka na around 600 million Ethiopia baka yao na around 300 million na inya Uganda no hau na inya ukajo inya tugeta China ukatake the worst terrain inyayo it's still around that particular margin but yetu turiaka na double kwa itugita bure mbecheri chigweta gwaka ki an infrastructure ire getho ina future payoffs but no kona urea bile nyamweru ya project hii iko almost double the market rates kwa kwina mantu probably tubatigo kwithora twitegaira na mukenya akethirwa more conscious na uria thirikari gugitabure gutumira mbeca cio na thache toke kuthira ndu kyuria ke mwicho Kenya the government ne kwenda kurekania kana kurita kana kutharia the capping rate ra ithirite ireo no kona kayo to buketha bukia affect mu Kenya in which way negatively kana positively kintu kira kia informate sheria area iguteithia mukenya kawaida na kuria ta kintu kitwa sanity ki the lending market na kiu kintu kimwe mzuri kioni thirikari thithiri tontu rito kethira muntu ari ewa mukobo na 21% kisasa nandi what kintu na banks na the lobby groups tia bank iruga kwina a slowdown gi credit uptake by the private sector but inyambere ya sheria ija into effect credit uptake ni slowed down na inya short jirio kuona thaiji ni artificial banks kaiko hold mbecha baduka parenda ku invest the low risk instruments treasury bonds na treasury bills kwenda nto were koromba tu loan batina haraka yo kwanta kona the rate is down so no tuweke kieto mitirikari kwenda ndi kuritarengi kenda nto pendelea bachoka kuromba nandi minister nugira baga karantina stakeholders bagite bura barire mantu jaria batuni sheria ndona ne gutethia mwananchi wa kawaida no kethira no kuria mtu wonde uria wari ne rando na mukopo jwa banki agakwira sheria une mutethetie biba sana ken kaita eto kuthira mutegeri ogeta kura ingwete gyo kuthoma mantu maingi imekaita kate kura